ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zavain chi bai le vek ule tun tuma chuan Israel le Iran buaina kan thlir ho le anga ti chuan in hei thil mak tak tak mai a thlenga Saudi Arabia lamin Israel anon tran thlat maya ti chuan Pakistan lam khanin Iran nuclear pe kan tum ani oma eng pon isela tun tuma hian kan ron tar lang don ani nimin zan le tukin zing khan Middle East Israel le Iran in kar buaina chuak khovelina boi pui mek lain Russia in thatam tak chunga missile le drone mangin Ukraine beina lian berle thina thlen nem berna atheng Ukraine khopui ki fan beina hle abik takin khopui chung mun sang sanga chena in le civil mi te omna munin tuar he thil khenga wanghian civil mi som pali an thi American pakhatatel mi za chung zatin liaman tuar Russia in ral thuama man tamzo khi Iran nena anin siam drone missile le drone ang chi kha ani o Israel le Iran boya kan boi lain hey Russia le Ukraine lampang po an lo buhay na sa view ni Turani. Ole online games mga poisa lo thena most play hi lo melshir vero le tuna him Bengali superstar Kausani Mukherjee po na khelme kani iva in register khan ivan le palau chuan cheng zani zali le cheng zanga te idong theyani he game hi a secure MMA Google Pay Phone Pay le bank transfer magin I lo te kha ila chuak thei don ani Facebook lama po review a try in download link chu comment section lama kan pine hun on no khat nan le sum tho chu anan most play hi rong khel vero le President Trump G7 meeting Canada tragin man mo takina ho chan French President Emmanuel Macron and Israel Iran in ka hai na tur wang ti in alo soidar chu alom lo le thru social Iran le Israel in ka hai mo te ulo Macron an eng wangin ye Canada tanga Washington ka pan chan hi a shelo khulhol thil kheng engemo lian tak ani zok ati President Trump thru social trangin Iranians te Tehran khopui chu san vek turin ati US National Security Council thut khop man mo an nei bok Middle East base si paite anin ralrin tir le ani US lawmaker ten US President in US Congress palna lama salova President in Indona apuan thailo dan turan dap mek bok o eng poni sela putra mahi an veng thong ve viau bokani mo chuanin hei Saudi Arabia lamin thule lan ron ne kan chiar ve lenge thilmak taka thleng Saudi Arabia chuan Israel puin Yemen ram atangin Israel beina missile te lo dang turin a jet te atir tama mai an ron tia hey Saudi Arabia lampang hianin Israel an tanjok angin thuthanga oma engpon isela heng in duhna kara I chuan thudik tak hriat te po hi har veya thudik zok le thu rintlak zok an hriat ve le kanon update le donia Pakistan in Iran nuclear bomb pe katum Israel le Iran in duhna kalmek chu ni min le ni zan lama zi om lam a in zu lam apan zela thil thleng thrang thrang in soile te ang Iran chuan Tel Aviv khopui chu a beina sat berania Tel Aviv khopui a hian chul ni zan khan US Embassy building chu missile in a deng fuwa at siat nula wangin ni min khan kharani US Ambassador to Israel Mike Huckabee chuan US diplomatic staff zinga thile liam an omlo ni in a soi US mi le sa zinga in tawpalti lo liam tur kan omlo vo in a trangin Israel US Embassy chu khari ani ti apuang Iran hian ni min anilina khan missile zavel mangin Israel ka thu an soya hi Israel in Iran a bengor zela wanga asan let na ani thu an soi zirtop ni atrang khan Israel beina wangin Iran mi zani somli pali an thi to ti puan ani ya Israel po in mi somli pali an thi to thu le liam tur zanga aya tam an mek thu an soya Iran hian Israel beinan hian missile zathum samsari vel le drone engemaw sa ta mang to a Israel hian in do thlona mangin Iran an be chun zom zel bok ani Iran hian Tel Aviv ko pui baka Haifa ko pui po ni min zing ko warma khan an beya mithi panga aya tlem lo an ombel ni in soyania mi somthum velin liaman tur boka Tel Aviv ti lowa chuan Haifa hi tur saber an ni mekani Tel Aviv le Jerusalem ko puya thilpuak ring tak tak hriat tura omrenga US Embassy baka hian mi ring chen tamna laya po missile hi atla a Tel Aviv a bazar luntak Suk Hakar Mel Bulle Petan Tikva Venga civil media chen na inle ultra orthodox Jews ko pui binay brak a school te po missile hian na deng chia ani
Iran sipai IRGC te chuan thotran ni zinga tang hian ti dan thar an man thu soin Israel Air Defense System thatak tak te chu an mani le an mani in ka tirin an missile te chuan an tum tak an ka thei phani in an soya Israel sipai te chuan hemi chungchang hi an soi fia du lova Iron Dome chuan za aveng theilo ti soin hun har sa tak tong tura imbuat sai turin an mi te an hriat tira Israel Defense Minister Israel ka chuan tiran hian IDF te malak na ti top thoi ani theih nan civil mi te an ron bituma hun reilo te an thil ti man hi an la mudon ani ati Israel sipai te hian min jing khan IRGC command center an bei thu an soya Israel hian sipai muna be ni in an soina a Iran hian mithi zan hi somni palizinga somkwa vel chu civil mi an ni anti Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baha chuan nimin khan thupoi mo tak asoya Iran chuan Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT atanga in nudo antum thule anin nudo na turbil hi an ram parliament a soiho turin an ruah man mek ti asoya chuti chungchuan Iran chu weapon of mass destruction siam du lo tu ramani zel ti asoitung heminu hian Iran President Masab Pezeshkian chuan Iran in nuclear raltuam siama tum lo thu asoinon le boka chuti lai chu nuclear energy le research sungchang malak na chunzom turin dikna anei ti asoithunga an ramlal ber supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chu sa ko ho tu ani wangin an ram chu mi puitam tak ti hlum theiral thuam siamero an ram tan ngai tu chi ani lo ti asoibo nuclear ral thuama punzel lo na atana mala a mihring te tana nuclear energy tangkai taka manin zirtir na konga malatura inrem na nuclear non-proliferation treaty NPT hi kumsang ka sakwa somruk pariat khan zi aniya sang ka sakwa som sari khan mangtranin tuna hian khovel ramza samkwa pakhatin he treaty a hian ming an ziah ka kumsom ni pangat songman photura dun ni ma se sang ka sakwa somkwa panga khan tiam chin omlova man tura ti anita ani Aral thuam control chungchanga inrem na lian ber ani chungin atira tangin South Sudan, India, Pakistan le Israel te chu member ni vedu lova atira member ni ve North Korea chu sang ni pathum kana in duk le boka NPT hnuaya hian civil nuclear chungchang thiam na te anim petona pawh siam chuna le thil hrang in khovel ram hrang in masona na satak an nei pa a chuti lai chuan NPT atanga in hnudo atum chuan Iran hian nuclear ral thuam siam atum nge yarin oma engdan ma in a phuar to don lo ti na ani heti lai hian chanchin langsar taka boka Pakistan chuan Israel nena anin duhna man turin Iran nena Sahin 3 medium range ballistic missile supply atum thua soya Sahin 3 missile KM sang hi zasari somnga ka phakani wangin Iran hian Israel beina na mangtang kai theile dona Pakistan hian a trula ni chuan Iran nena hian nuclear bomb po an pe don lo ni in soi ani bok o he Pakistan hi Muslim ram an ni ya nuclear an nei vetlet awang hianin Israel pon India nena Pakistan hi nuclear an boi pui lai vel khan beya nuclear nei thelo tura sia madua amaro chu India khana puitlin ta si lova ti hi Muslim ram an ni ya Israel nen hi Pakistan hi in ho lo ma se a Muslim ram thren khat te hian Israel an huat thata wangin ti hian an boi chho zela Pakistan hi anin Iran hi nuclear a pe ni chuan Iran juda ho hrim ho chuanin Israel hi an noi chibit du don ti hi arin ve the ani Nimin Khan IRGC General Iran National Security Member Mohsen TV an koma chuta chuan Israeli nuclear missile mangani chuan Israel beinam Pakistan in nuclear pek ve atum thua soi chuaka hemi ma hiam Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan cover khriata Iran chu kongtin renga trampui an tum thua lo soi chuak to boka duhna ya Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif po in Iran President so phone mga bia in Israel tilti dana dem thule UN Charter abo cheda wanga adem thua lo shil to ani hey mai hi ni lovin Pakistan hian Organization of Islamic Cooperation OIC meeting kovin Muslim ramte chu Israel do tura anin thurwala poimo thua soya Israel nena anin somna tepo Muslim ramte chu an chuchat ngal tura adu thua lo soi to a tunin do na hian in ngonga nei nem zelanga in do na lian taka chuk lowang ti soya har ta khop mai o engpo ni sela hey Pakistan lam hian in Muslim ramte hi tang khom tur tang rual tur hian in adu khop maya Pakistan ram hi Muslim rama
nuclear nei an ni ve box si awangin hei Muslim ho hian Israel hi an doron ang ti hi a hlau om tak zet to ni Muslim ramin an doron chuan India in a tran ve nge yang US in a tran bokang mo Iran hi China le Russia hian in a support ve do boka Indo pui pathum na hi chuak thut theih ani ve reng to ni Israel in Iran ko pui Tehran abom chunzom zela ni zan khan social media Iran TV station atangin news an pon line bom maron ta a news puang tu atlan chelai chu adar na sa hlea news reader sahar imami chu thothutin achung lama tangin thil noya ron tla ura atlan chenga la anung lama ala hu akbar ti thompo hriat tura omani Israel missile ka in Iran State TV studio afuni in soyaniya hemi nuwa reporter chuan imami le staff dang te zinga liam turan omlova imami po hian na achun som le theini in soy ani Nimin Khan Israel Defense Minister Kaz chuan thu chu asiamin Israel chuan teran mi puite ti na tumna kan nei lova mase Iran ram thu nei tu te malak na kal zela lo thei lovin teran khopuya Iran mun te be angai dona wangin teran khopui te chu mun himpana anin suan chu angai dona ni atia hei wang hian ni min le ni zan thleng kan teran khopui chu san tuman tama wangin traffic a jam na sa hlea mel tam taka thui lir thei anin tlar ani hei hun rei tak Israel hian Hamas sawa be to missile ngemo zata mang towa mo ram chang ka an ni zia chu heti khopianin Muslim helte bein hunan manga anral thuam thatak tak amak ta duai available chetel manral thuam an mangrala ti chung hian an economy hi ala tharenga pathian nam than an ni na hi alang le thina ni mo an re thei pha velem lo hei a mizo chen khat Israel kha kan ni tia binai manase anga inchala zupem khau ta poi kum somro kan tin to chuanin pension lo kha an nei top mai ani rual ban lo na thok thei lo ang khan lo thatin an nei bo sekel enge mozat kha an lo ve ani mo Israel ram hi hei chen khat mizo chen khat an kom na phei chuanin pial rala ni mai ti pol te pon omani mo kum somruk tin to hrim hrimma lo an nei zel chuanin an ram khu alo ro pui viau ati lo thei lo ani hei zat missile an mang to ati chung po hianin an ram economy hi at chevelem lo ani Iran thunei tu te chuan Israel Defense Minister thu soi hi mi puite soi China ni thule mi puite chu chi ai lo turin an hriat tir chungin Israel hian Gaza an beina he tiang hian voi tam tak alo ti to wangin mi puite an chi ai lo thei lova teran khopui chuasan tum mi pui anin nek nut nula India po in teran khopuya India mi zirlai te chu QOM khopui lama hruai tumin ma an la meka he tiang hian ramdang point an ti ve veka wangin khopuya to hle ani heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nimin Khan tel North Air Base atlona sipai ta hne na thu soin kan tumber chu kan ta na hlo nuclear le missile then fai ania tuna hian kan thil tum pani ti hlotling tur hian kong kan zo me kani ati Israel le Iran indona hi na sa zelta se eng takin nge India rama khong ang ti hi kan ta na poi mo lai berani ome hemi chungchang hi in soidon te ang Israel rama tuna hian India min hathok le zirlai sing khat sang ria atanga sing ni velan om meka Iran rama hian sumdong hathok le zirlai sing khat chuang hret anom bok me in Ministry of External Affairs chuan an soya heng mi te himna ngai tu hian India embassy hathok tu te chu tuna hian an boi vat le a tundin muna heng India mi te hi India rama thiar chu an ngai ri lo na a an himna tur ngai tu renga ngai awangin chunjan zomin an din munan ngai ven reng ania news chen khata chon India hian Iran rama India mi omte hi Armenia ramlama athiar chuak mek ti asoi heti laya thil chiang chu kan soito oil le gas man sang tur hi ania soito angin oil barrel khat man po za somli velin a sang chho meka India hian Iran hne na trangin oil a leihna mahar sarna atok mai the chuti lai chon he indona wanga Strait of Hormuz apinga ni chon khovela oil supply za somni setin ampal tlanga ni wangin khovel ramdang ang bokin India po in kantur le dona Straits of Hormuz a hian oil purlong akal theilo ani chuan India oil leina ram Iraq Saudi Arabia le UAE atangin oil supply kan mu thei don lo ani hei mai baga hian India in khovel mundanga athil thon chuna konga tana aman ber Red Sea kong chu azongam lo meka hei wang hian Cape of Good Hope route zo angai trana akonga thuya wangin thil phurmana tova hei hian India rama sumdo na sang ahong don ani hei mai baga hian India hian Israel le Iran nena sumdo na ani hi pahnia belkhomin kum khata dollar tluk le dingon nga vel lai ania anin do zel ani chon kong tam takin India sumdo na ina tur ngei dona
hei pakha hian in do na awang hian tuna po thlawna thlaw dan ti dang lamangai nual to a an in do chun zom zel ani chuan thlawna sum do na po in na sa takin a tur thei don ani heti lai hian mithiam te chuan Iran le Israel in do na hian ramdang a in rola adar zawani lem lo chuan a hmong hi chu ti takin kan tur lo mai thei an ti ya chu baka India ram hi kong tam taka a in to de la wangin ele bar lama chuan lungai na tura omlem lo an ti ani tun thleng hian khoi ram ve ve ma in do ti top lam an la soi ri lova Iran Supreme National Security Council chuan thu chu siamin zanin hi Israel a chuan chhuna nga ni yang an ti ya ni zang khan Israel mi puite chu mutti ratum lo ti an soi ani heti la hian Israel po in Iran State TV station an ka hnu lo ka thu chu siamin an sipai te chuan Iran ram hun tin an beidon ti an puanga Islamic Republic of Iran News Network mun an bom na chan chu he station atang hian Iran propaganda an puan chu thin wanga ni thu an soi ani heti la hian US President Donald Trump chuan an in rem tur ani an panitan hian chiat na ani chuti lai chuan Iran hi he indo na hian a chak don lova atlai ma in biak na nei vat ro se ti in Canada a G7 meeting a asoi Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan hei hi changin President Trump hian in biak na neya he indo na hi ti topa du takzet chuan atan thil har pakhat ma a omlo phone call voi khat mangin Netanyahu te ang hi chu athunun thei vek an du ani chuan in biak na kong hi an zong thei ani ati ve thung heti lai hian Iran hian in ka hai nei an dua tuna hian Qatar Saudi Arabia le Oman ram te chu ma la turin an beruni in soi a thung eng poni sela kha Pakistan lamin Israel in Iran hi nuclear in a be ani chuan ti in Muslim ramte asom khoma tin Israel be nan nuclear a pek re lo thu alo soi ve boka a boi thak khop mai Iran le Israel chu anin rum thai ngun le a tuna ya Israel in intelligence report a don danin Iran hi an re lo te a nuclear ral thu ma siam chuak don ti an shebok si and Donald Trump an Iran in nuclear ral thu ma nei lo nan Iran chu agreement nei pui atumna nuclear deal a Iran hin rilru a pe thadu box si lo Israel mang ang to box si chuan Iran a beita a USA chuan rang takin he Iran beina hian a tel ve lo ti an puang ha la amma se Donald Trump le Netanyahu hian thiam taka in lung ruala an thil ti ani ti alang chhong hal thuaya langtlang takin US le Israel hi an tang rual du lova amaro chu Iran nuclear deal nei puya du don lo ti an hriat sia wanga be an angani chu wangin lai tak anga USA o mangaya Israel in Iran a be mek lai chuan Trump a po in Iran chuna takin nuclear deal sign turin alo kar verenga Iran hian Israel le USA hi an thok du ni in a ring thowa chu wangin Israel le USA chuna taka be leta avobok chu vele Trump hian Iran in USA sipai pakhat po ati na chuan khovela an la hriat ngai lo khopana le rap thakin USA in Iran chu a beyang ti in thu chu asiam vele ngala Trump hian Israel in Iran a be hirem chang ala in Iran hne na rem na le mona omtiran du chuan nuclear deal sign mai turin alo thlem me kani tuna hian Israel hian Iran nuclear siam na mun puile hnuai mi chu US ne na ti cheturin na nge na heng le hnuai thuk taka mi bom chevek the hi Israel po ina nei lova US in na nei ani chu bunker booster an ti ya GBU 57 ani GBU 57 hian concrete chalu tuk fit zani a thu ka cha bang po asutlang vek theya chumi hnuai mi chu engpo ni se azu phin dar vek thei ti na ani chu tun din hmuna chuan Trump hian indo na lian zok pumpel nan nuclear deal siam pui thei be se ala neya Israel in Iran ho to pa khamanei tha theina chance thalutuk an nei lai po in Trump chuan Israel chu thatlo turin alo ti towa chu wang chawa thatlo an ni thu Reuters report in a tar langani ma se nuclear deal agreement hi Iran in a nei pui du lo ani chuan Trump hian Israel hi adu to ka ache ta phalsak ba ka ama US ngei po ache chuak ve hial du maya ring an tam to hle engpo ni sela te khanin thu thar chukan hreta USA hian in a in ro lo thu soi ve bok ma se arukin Israel hi atran puirang ti hi Iran nga idana ni ya ti khanin Pakistan lamin nuclear an ron soi lang vele sek boka engpo ni sela he boina hi are mai in arin om shri lo ani ole tuna tan chuan kan du tok le photang